Međutim, pre nego što smo nastavili putovanje, iznenadila nas je jedna neobična poseta gradilištu. Otkud vi ovako iznenada? Otkud vi, Mirko, ovako iznenada? Pa mi pravimo patrolu da pokažemo šta to ministarstvo, odnosno putari rade. A da li ima smisla da ja budem na drugom mestu sem ovde sada u jeku sezone? Malo izgleda neobično mesto, obično kad ministar dolazi sve pripreme, urede, evo stiže ministar. Kod nas nikad to nije tako. Dobro, recite mi, evo mi smo prošli ovu deonicu, ovo je 65 km. Zaista, zadovoljstvo je voziti autoputem. Međutim, ima nekih primjedbi. Ja pre svega zameram putarima, vama, svima koji se bave ovim pravcem, zašto na deonici koja je dvosmerna se ne ponavlja onaj znak dvosmernog saobraćaja češće, jer je ovo opasna deonica, ljudi se zaborave da nisu na autoputu jer je većina autoput, zašto toga nema? Od ovog momenta će biti. Stavit ćemo znakove tačno na svaka 2-3 km da ljudi znaju. A ima jedna druga stvar, mi sad ovu deonicu završamo u narednih 10 dana, tako da će svih 80 km biti u funkciji. Tako da neće biti potrebe za tim, ali ste potpuno u pravu. Dosta je nerovan kolovoz, tamo gde se prolazi starom deonicom, to razumem. Ali na novim deonicama ima dosta talasa. Koji je razlog? Imali smo problema oko nabavke bitumena u startu kad smo počeli da radimo, ali sad smo to doveli u meru koja je u okviru tehničkih uslova, tako da sad nema. Šta su tehnički uslovi? Koja je to ravnost? Tehnički uslovi su, to je po Iriju ispod 3 stepena. Na 4 metra merenje recimo letvom, putarskom, koliko može da bude rupa? Merimo komparaterom. Dobro, koliko može da bude otvori, koliko može da bude? 2 mm maksimum. Ovde nije 2 mm, ovde je od 4 do 8 mm. Ja nisam upoznao. Evo, ispravit ćemo i tu grešku. Gde je problem? Ovde mi se dopada kako radi vaš finišer. Nema ni jednog trenutka zastoja, ni jednog usporavanja i mislim da onaj ko je asfaltirao ranije da je tu napravio najveću grešku. Finišer kad usporava, kad se zaustavlja, ostavlja neravninu, je li tako? Mi smo imali u našem graničkom planu mobilizaciju 3 asfaltne baze za izvođenje ovih asfaltirskih radova koji smo hteli da eliminišemo ove probleme. Međutim, zbog poznatih problema vezano za predizvećice pute Beograd, jedna asfaltna baza nam nije u radu, pa smo se preorijentisali na 2 baze sa kojima imamo kapacitet dnevni oko 4 do 5.000 tona ugradnje i postižemo ravnost i kontinuitet izgradnja. Ovo sad što smo gledali iz ovog finišera je za svaku pohvalu, prema tome, ministre, za ovo 10. Ima još jedna stvar o kojoj bih hteo da vas pitam nešto. Ovo je autoput kad se završi, je li tako? Autoput podrazumeva, pored ove zaštitne ograde, i potpuno ograđene ivice puta zbog divljači, životinja. Kad ćete to raditi? U roku od narednih 15 dana po završetku celog koridora. Onda se radi i potpuna zaštitna ograda sa strane. Ministre, ovako, za kraj ove priče, recite mi, ovo će se završiti, ostaje još 10 km praktično do Novog Sada. Ja se nadam, da, I kad očekujete da će se moći autoputem ići? 15. septembra sa mostom Beška očekujem da ćemo moći autoputem od Beograda do Horgoša stignemo. Znači 15. septembar je sat i 15 sati. Dan kada bi trebalo autoputem ići Beograd, Horgoš, bez problema. Sat i 20 minuta najviše. Zavisi od brzine, dozvoljene brzine. Ja računam dozvoljenu brzinu. Dozvoljenu brzinu. Dobro, što se tiče ostalih delova koji se trenutno rade prema Dimitrovgradu i dole prema Preševu. Za svaku deonicu tako je dimenzionisano, rok je 2 godine od početka gradnje. Uvek na tome sad insistiram. Od početka gradnje. Dakle, ako sada i ove 2 deonice otvorimo za 15 dana, sve mora bude gotovo. To su 2 zadnje deonice, to su 2 najteže deonice do duše, kroz Sićevačku klisuru i Grdišku klisuru, to je 50 km, sve mora bude završeno do 15. avgusta 2013. godine. Dobro, i sad za kraj, jel imate vi pare za sve ovo? Da. Sve je obezbeđeno? Novac je obezbeđen, projekti su završeni, eksproprijacija je završena, graditelji su tu kao što vidite, dobri graditelji. Naša preduzeća su gro ovih poslova već do sada uradili i rade i dobit će i naredne posle prema tome. Mi se nadamo da će u stvari rezultat biti pravi. Iduća patrola mora da da najpozitivniju ocenu. I ja vas molim da cijelo vreme dajete kritičke opaske na to šta na putu nije dobro. Vi to znate vrlo dobro. Hvala vam i želim da uspešno ovo završite i sve čestitke za ovo što je do sad urađeno. A ja se nadam da će ravnost biti bolja, da neće biti problema sa agregatima, da ćete
sirovinu nabavljati na vreme, deponovati, raditi kako treba, je li tako? Tako je. Ministre, hvala vam puno. Hvala, deco.